na inje nawe omo oya ekena ro na ari ganitibwe kegeze ngone gotebia omweshimiwa Onchoke primary yale no arenge el moisonde no arenge obisiane mugano no aruga oyo tiranjira na kene president ya mwakire si lakini ndio president mwakire si hivi Jafeti na Inche na Zairi na ndio karansta wao wakiresi kamote na ndio tabaka namba ya Inche na Moeto Totebania kene wase baramido akamwakiresi akamotevingo chare usiga na nekene ngochare akamotebia yango yo mheshimiwa akamotebinga mheshimiwa chipare chio enchiragete iga kare twarenga ogono ko barende sanangete kirogo ntenire take akamotenga chipare chio kendo ko bere omondo kurukuso ari kenzi one litike ndio no njere to bisi ndige chipare kito ndio ngwato mchana ndena mali ngwato mchana agacha kabisa akaleta chipare chio akaleta tukarika kaweka stima tukarika in fact chimeza kuwa gwatera bonjari as a budget estima mheshimiwa kwenye kwa asukumile kwa as a budget ya 50 million in that meeting ngate ngainyangalia service area kagire ni watu wale wao jape tukagundwana ebi yombi bitwa tesimaga na injo muntu kibirete bonjari maide kera asera bonjari naende menyete bonjari kwa bonjari nkazi moga yasera 50 million to itwa muziki kule kwa sisi na hata kwa watu wale wao ndio wate 100 million estima in this area tima yetu sera igonga kosekero mtabu wa estima ona kero mtabu wa estima out of that 50 million wekeraga 5 million kero mtani wa estima sekero muziki kana it is possible and it is not a program ase program yeyo ekende ya kabere omweshimiwa Onchoke omweshimiwa okwane songe keluke ndiro okwana bungaria abantu bataka batera kabere kya okwanira ma okwanira mere kya okwane songo mumuntu tiene school na ine ngote mare sana kirate no mweshimiwa Ombeta nalo naye noli karasera kwa musani yone naye umweshimiwa Ombeta nje na rangi mwanafunzi wa Ugerichi na nje na rangi mugondie file oyo aliko ngeri ngakera wote na jaji gali wote ni mujaji gana na nje ngamugeri ngamuleta alanga abo lichukua chakea kina koreza kuwa ile yobi ngamugeri lakini bona nje na kumi lera na hata garasia za hilo na yobo wake tinye maiti mono na hiyo mheshimiwa Onchoke gawa renga Ombeta na bako kwa ambassador lakini yeye anaona wote hizo ni yeye wate wale siasa ile ikomu nita ndio soya kero siasa ile ya Onchoke na ikomu ekana na wala yule mheshimiwa Ombeta tariga bengino na bora wale na Onchoke wale ndio maya lakini haina bora yule jamu na ndio kufikiria kwa sababu siasa na wewe iko injinia mkuu wa siasa na beta kiretu wa siasa yetu kuebanga eremia ko sere bobe siasa na boku kuebanga so I do not really want kubeka mwana mako mwekiaga na radi father kago tena na tigake ile kwa mbia mana sawa asante bona ndiko kwa na yuko na yanda kwa na ngoi na radi father kago tena anda ba Kristo barasde njengo saba omweshimiwa Onchoke ocho twaliga niga ase ekebereke toje rito ngate chinsa buyayigo na ende rigi tutari kanisa na fala nera tayo egera tokore tukwane siasa yose nekemira yose na ndetose abantu ekera bono tukunyare gyara enjire yinda nyora na asali na ageti fala onane na ageti kanisa ekera nje ninganji dokobike ni tokuna bile na ende njiro mo Kristo kinete kanisa mo waziri mo ema ko igoro mo PhD nje egento kyo kanko basaba ngeringa
maite dintu achire ga abuna achira fada kago tena korandia nchi umulisia kago tena orandia omoskari no rio tena ilega emundukia wate na kire njiko kwa ngai kono kito idin kwa ne kera jara sana kwa siasa wote waname